none tariki ya 9 Ukuboza 2024 urukiko rwa gisirikare ruri hano mu murenge wa Karambi mu karere ka Nyamasheke rugiye gusoma urubanza nshinjabyaha ruregwamo Sergeant Minani Gervais yarezwemo n'ubushinjacyaha bwa gisirikare. Sergeant Minani yahaguruka uhagarare. Reka mpe mugenzi wanjye abasomere urubanza. Urukiko rwa gisirikare ruri mu karere ka Nyamasheke umurenge wa Murumva mwese se? Urukiko rwa gisirikare ruri mu karere ka Nyamasheke umurenge wa Karambi rwaburanishiriza imanza nshinjabyaha ku rwego rwa mbere ruciye urubanza rufite nomero RP 04 agakoni 2024 none kuwa 9 z'ukwa 11 z'ukwa 12 umwaka wa 2024 aburana ubushinjacyaha bwa gisirikare uregwa ni Sergeant Minani Gervais mwene Mugenzi Sylvestre na Mukamusoni Tatien wavukiye mu gihugu cy'u Burundi Bujumbura Kibitoki mwaka wa 1985 atuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Kanombe akagari ka Busanza umudugudu wa Antenne washakanye na Nishimwe Honorine afitanye abana babiri sirikare wabarizwaga muri batayo y'107 ajyatunze kizwi akaba atarakatirwa n'inkiko ku buryo buzwi. Mwirondoro umwe n'uwawe. Ibyaha aregwa ubwicanyi buturutse ku bushake cyaha giteganywa kandi kiganishwa ingingo y'107 gukoresha intwaro nta tegeko ry'umukuru cyaha giteganywa kandi kiganishwa ingingo ya 318 kwangiza kwiba kuzimiza ku bushake ibikoresho bya gisirikare cyaha giteganywa kandi kiganishwa ingingo ya 319 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Imiterere y'urubanza kuwa 12 z'ukwa 11 umwaka wa 2024 mu gihe cya saa 8 z'ijoro Sergeant Minani Gervais ari mu karere ka Nyamasheke umurenge wa Karambi akagari ka Rusharara muri centre y'urubyiruko akoresheje imbunda yarashe kandi yica civile Sekambabaye Ezra, civile Sindayigaya Zafani, civile Muhawenimana Jonas, civile Habumugisha Onesphore na civile Benemugabo Denis. Ubushinjacyaha buvuga ko burega Sergeant Minani Gervais ibyaha byasobanuye haruguru aho yarashe akica abantu bavuzwe haruguru asaba urukiko kwemeza ko ibyaha yakoze bigize impurirane imbonezamugambi maze rukamuhanisha igifungo cya burundu. Sergeant Minani Gervais yahawe umwanya wo kugira icyo avuga ku byaha aregwa asonora ko yemera icyaha cy'ubwicanyi aregwa kandi ko abisabira imbabazi. Avuga ko yabitewe n'uko yahohotewe arakubitwa aratukwa ndetse ateshwa agaciro n'uwitwa Nkundamahoro Jean d'Amour n'uwitwa Muhawe bituma ajya mu kigo afata imbunda n'amasasu aragaruka arabarasa. Asaba urukiko ko mu gihe rwafata icyemezo ko rwazashoza ngo kuko ibyo yakoze byaturutse ku ihohoterwa yagiriwe. Muri uru rubanza hasuzumwe ibibazo bikurikira: kumenya niba Sergeant Minani Gervais yarakoze ibyaha bikurikira: ubwicanyi buturutse ku bushake, gukoresha intwaro nta tegeko ry'umukuru, kwangiza, kwiba, kuzimiza ku bushake ibikoresho bya gisirikare, ndetse no kumenya ibihano yahabwa mu gihe ahamwe n'icyaha. Ubushinjacyaha bwakomeje busobanura ikirego buvuga ko tariki ya 10 bwatangiye buvuga ko tariki ya 19 ubushinjacyaha tariki ya 19 z'ukwa 11 2024 bwatanze ikirego mu rukiko busaba ko Sergeant Minani Gervais
yaburanishwa mu buryo bwihuse kandi akanaburanishwaho icyaha cyakorewe. Asaba kandi ko urukiko rwafata icyemezo ku ifunga ry'agateganyo bwisunze ingingo ya 65 mu gika cyayo cya gatatu, aho iteganya ko iyo umushinjacyaha asanze agomba gukurikirana ushinjwa afunze by'agateganyo, aregera urukiko kandi akarusaba ko rutegeka ko ukurikiranywe aba afunze by'agateganyo kugeza igihe urubanza ruzaburanishirizwa mu mizi yarwo. Naho mu gika cya kane gateganya ko urukiko rutegetswe kuburanisha urwo rubanza mu gihe cy'iminsi mu mizi mu gihe kitarenze iminsi 15 rukimara kuregerwa dosiye inshinjabyaha kandi rugasomwa mu gihe kitarenze iminsi 5 kuva iburanisha rishoje. Urukiko rwashyize iburanisha kwa 22 z'ukwezi kwa 11 mwaka wa 2024. Iyo tariki igeze ababuranyi baritabye. Sergeant Minani Gervais yunganiwe na Maître Murigande Jean Claude yasobanuye ko ntacyo yavuga ku byo aregwa ngo kuko afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, bityo ko yafashwa gushakirwa umuganga wamuvura akazaburana ameze neza. Maître Murigande Jean Claude wunganira uregwa yasobanuye ko uwo yunganira yashakirwa umuganga akamusuzuma akamenyekana ikibazo afite akazaburana ameze neza. Urukiko rumaze kumva ibisabwa n'uregwa bategetse ubushinjacyaha gufasha Sergeant Minani Gervais kubona umuganga akamusuzuma akamenya niba hari ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe nk'uko yabivugaga. Kwa 26 z'ukwa 11 mwaka 2024 umushinjacyaha yagejeje ku rukiko raporo ya muganga igaragaza ko Sergeant Minani Gervais yasuzumishijwe kandi ko umuganga yagaragaje ko nta burwayi bwo mu mutwe afite nta nubwo yigeze. Urukiko rumaze kubona iyo raporo ya muganga rwashyize iburanisha ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 12 mwaka wa 2024. Urubanza rushyirwa aho icyaha cyakorewe muri santere y'urubyiruko mu murenge wa Karambi. Iyo tariki igeze ababuranyi bose baritabye. Urukiko rwasubukuye iburanisha rubaza ababuranyi niba biteguye kuburana. Sergeant Minani Gervais asubiza ko afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe n'isereri, bityo ko yahabwa igihe cyo kwivuza akazaburana ameze neza. Maître Murigande Jean Claude yavuze ko atigeze avugana n'uwo yunganira ngo kuko igihe cyose yajyaga kumureba yamubwiraga ko arwaye, ashaka kubanza kwivuza, bityo ko atamwunganira bataganiriye ku byaha ashinjwa ngo abone uko muburanira. Urukiko rumaze kumva impande zombi rwariherereye gusuzuma ibivugwa n'uregwa ndetse n'umwunganizi we, rushingiye ko uregwa yasabye kwisuzumisha bigakorwa ndetse raporo ya muganga yo kuwa 26 z'ukwa 11 2024 kagaragaza ko Sergeant Minani Gervais nta burwayi bwo mu mutwe afite, bityo ko ibisabwa n'uregwa ari uburyo bwo gutinza urubanza ku bushake. Tegeka ko urubanza rukomeza. Maître Murigande Jean Claude yahise yikura mu rubanza avuga ko atakunganira Sergeant Minani Gervais ngo kuko atigeze yemera ko bavugana ngo abone uburyo yamwunganiramo mu mategeko. Isesengura ry'ibibazo bigize urubanza ku byerekeye kumenya niba Sergeant Minani Gervais yarakoze icyaha cy'ubwicanyi biturutse ku bushake. Umushinjacyaha yahawe umwanya wo gusobanura ibyaha barega Sergeant Minani Gervais avuga ko kuwa 12 z'ukwa 11 2024 Sergeant Minani Gervais yahawe uruhushya rw'iminsi 10 agomba kuzagaruka kwa 24 z'ukwa 11 uyu mwaka. Hanyuma ho kujya mu kiruhuko yigira muri santere y'urubyiruko iri mu karere ka Nyamasheke umurenge wa Karambi akagari ka Rusharara, ajya mu kabari k'umugabo witwa Sivile Nkundamahoro Jean d'Amour. Byari bimaze kuba mu saa 3 z'ijoro. Ageze muri ako kabari ka Jean d'Amour yahanyoye inzoga ebyiri zifite agaciro k'amafaranga 1600. Bamwishyuje avuga ko d'Amour ari bumwishyurire. Noneho d'Amour nawe abwira Minani ati ese ndakwishyurira nkuzihe. d'Amour akomeza abwira Minani ko agomba kwishyura, aranamutuka. Agiye gusohoka d'Amour amukuramo ingofero mu mutwe
amukurikira hanze, nibwo Minani yatiye uwo muzamu witwa Baziririvuze telefoni yishyura amafaranga y'inzoga yanyoye. Ariko hagati aho Damour yagarutse mu nzu abwira muramu we Muhawenimana ko ateruranye na Sergeant Minani amurenza munsi y'umukingo. Umushinjacyaha yakomeje asobanura ko Damour yakomeje gutuka Sergeant Minani amwita imbwa y'umusirikare w'ikigoryi kandi ko ntacyo yamukora. Akomeza avuga ko Sergeant Minani yarakaye ajya mu kigo yiba imbunda, aragaruka mu kabari hagati ya saa 7 na saa 8 z'ijoro asanga civile Nkundamahoro Jean Damour yatashye, arasabo yahasanze bose arabica, barimo civile Sekambabaye Ezra, civile Sindayigaya Stephanie, civile Muhawenimana Jonas, civile Abumugisha Onesphore na civile Benemugabo Denis. Umushinjacyaha avuga ko ibimenyetso ku cyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake bishingiye ko Sergeant Minani Gervais ubwe imbere y'inteko iburanisha yemeye icyaha agisabira imbabazi, akaba kandi yaranabyemeye ubwo yabazwaga n'umushinjacyaha mu nyandiko mvugo ye yo kuwa 15 z'ukwa 11 mwaka 2024. Akomeza avuga ko ari ubuhamya bwa civile Ngabonziza Jonas wakoraga mu kabari warokowe nuko yihishe muri kontwari ubwo Sergeant Minani yarasaga bagenzi be. Akomeza avuga ko hari abatangabuhamya kandi bandi banyuranye barimo civile Bazirawuvuzwe na civile Evariste bari ku irondo bumvise Sergeant Minani atongana na civile Nkundamahoro Jean Damour, naho civile Nyirahabimana Pascazi na civile Nyirahabineza Edith bari mu kabari imbere y'iraswa y'abantu. Bemeza ko Sergeant Minani bamubonye mu kabari ka Jean Damour anywa inzoga. Umushinjacyaha yakomeje avuga ko ari inyandiko mvugo ya civile Uwingeneye Solange usobanura ko mbere y'uko Sergeant Minani ajya kuzana imbunda akarasa abaturage yarebeye mu kirahuri abona Nkundamahoro Jean Damour na Benumugabo Denis na Habumugisha Onesphore bakurikiye Minani Gervais bamukubita, aribwo nyuma yumvise amasasu avugira mu kabari ka Jean Damour. Akomeza avuga ko bishimangirwa n'amafoto ndetse n'ibyemezo byo kwa muganga byemeza ko abavugiye imyirondoro bapfuye bazize ibikomere byo kuraswa. Akomeza kandi avuga ko hari raporo y'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB isobanura ko abagezaho icyaha cyabereye basanze imirambo y'abantu 5 bivuga ko bishwe n'amasasu ndetse basanga amasasu n'ibitoyi n'amagazini y'imbunda. Ubyerekeye kumenya niba Sergeant Minani Gervais yarakoze icyaha cyo gukoresha intwaro nta tegeko ry'umukuru, umushinjacyaha avuga ko ibimenyetso kuri iki cyaha bishingiye ko Sergeant Minani yemera ko ari we warashe akoresheje imbunda kandi yica bavugiye imyirondoro. Ibi kandi abikora nta tegeko ry'umukuru. Asobanura kandi ko byemezwa na Kapiteni Jonathan Iyamuremye mu nyandiko mvugo ye asobanura ko Sergeant Minani yarashishije imbunda akoresha amasasu 60 muri centre y'urubyiruko ndetse akarasa andi muri defense. Naho civile Nyirahabimana Pascazi asobanura ko yabonye Sergeant Minani Gervais ari kurasa abaturage bari mu kabari ka Jean Damour. Bikemezwa kandi na civile Ngabonziza Jonas wemeza ko Sergeant Minani yazanye imbunda akabarasa we akaryama munsi ya kontwari. Akomeza asobanura ko Private Uwiringiyimana asobanura ko Sergeant Minani yaje muri defense hanyuma akamwumva yamubaza uwo ari we agaceceka ahubwo agahita amurasa amasasu ntamufate. Umushinjacyaha yasobanuye ko kuba yararashe ari muri centre arasa abaturage akoresheje imbunda yabikoze nta tegeko ry'umukuru, bikaba byo bigize icyaha cyo kurasa nta tegeko ry'umukuru ahawe. Kubyerekeye kumenya niba Sergeant Minani Gervais yarakoze icyaha cyo kwangiza, kwiba, kuzimiza ku bushake igikoresho cya gisirikare,
Ubushake yasobanuye ko ibimenyetso bishingiye kuba Sergeant Minani yari yahawe uruhushya atari ku kazi, nyuma aza kwihisha asubira mu kigo yiba imbunda n'amasaso ajya kurasa abaturage. Imbunda arayita ibonwa n'abaturage babimenyesha inzego z'umutekano. Asobanura kandi ko hari ubuhamya bwa Private Muyango James usobanura ko Sergeant Minani yaje mu kivera cye azanywe no kugira ngo amwibe urufunguzo rwo kuri Amura, asanga ari maso. Nyuma za kugaruka amuca muri humye amwiba imbunda ya SMG nomero 3945 na magazine 3. Yemezwa kandi na Captain Jonathan Yamuremye wamuyoboraga nawe wemeza ko yari yamuhaye uruhushya ku itariki 10 z'ukwa 12 mwaka wa 2000, uruhushya rw'iminsi 10 tariki ya 12 z'ukwa 11 mwaka wa 2024, ko yagomba kuzagaruka tariki ya 24 z'ukwa 11 mwaka wa 2024. Hanyuma aza kugaruka muri defense baryamye yica urugi yibimbunda n'amasasu, ari nabyo yakoresheje yica abaturage. Sergeant Minani Gervais yahawe umwanya wo kwiregura, avuga ko yemera icyaha cy'ubwicanyi aregwa kandi ko abisabira imbabazi. Avuga ko yagiye mu kabari ka Nkundamahoro Jean d'Amour ahanywa inzoga za mitsingi 2, agiye kwishyura kuri telefoni wacuruzaga arabyanga, aribwo Nkundamahoro Jean d'Amour yamwambuye ingofero yari yambaye, ahita hasi atangira kumukubita afatanyije n'uwitwa Muhawenimana. Batangiye kumukubita banamutuka bamusohora hanze. Avuga ko yatiye umuzamu yishyura amafaranga y'inzoga yari yanyoye, abaza Jean d'Amour niba yayabonye, nabwo akomeza kumukubita, akomeza kumutuka. Avuga ko yakomeje gukubitwa na Nkundamahoro Jean d'Amour, Civile Muhawenimana Jonas na Civile Habumugisha Onesphore. Hari abaturage babibonye barimo Uwingeneye Solange bakunda kwita Madiba, ku buryo abajijwe yagira icyo avuga ku bamuhohoteye. Asobanura kandi ko ihohoterwa yakorewe akubitwa ndetse n'amagambo y'agashinyaguro y'ivangura arimo ingengabitekerezo, aribwo batukaga umusirikare ko azagwa mu ishyamba, aribyo byatumye agira uburakari bwatumye ajya mu kigo afata imbunda aragaruka arabarasa, arasa abo baturage bari bamukubise. Sabye urukiko ko rwazita ku mpamvu yatumye akora icyaha ndetse no ku mvugo z'abaturage bemeza ko mbere yo gukora icyaha yabanje guhohoterwa bikomeye ateshwa agaciro. Uko urukiko rubibona, kumenya niba Sergeant Minani Gervais yarakoze icyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake. Ubyerekeye ubwicanyi buturutse ku bushake nuko buhanwa, ingingo y'107 itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange iteganya ko umuntu wica undi abishaka abakoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu. Kuba Sergeant Minani Gervais mu nyandiko mvugo ye yakoreshejwe n'umushinjacyaha yo kuwa 15 z'ukwa 11 mwaka wa 2024 abazwa ku byaha aregwa, yarashubije ko abyemera, agasobanura ko ari we warashe akica Civile Sekambabaye Ezra, Civile Sindayiga Zephanie, Civile Muhawenimana Jonas, Civile Habumugisha Onesphore na Civile Benumugabo Denis akoresheje imbunda SMG nomero 3945. Kuba kandi ubwo yaburanaga mu ruhame yarabajijwe niba yemera ibyaha aregwa, agasubiza ko abyemera, agasobanura ko yabikoze. Kuba hari raporo y'umuganga yemeza ko abavuzwe haruguru bapfuye kandi bagapfa bazize ibikomere by'amasasu. Kuba hari raporo yo kwa 13 y'ukwa 11 mwaka wa 2024 yakozwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza yemeza ko
abavuzwe haruguru bapfuye barashwe, ikagaragaza n'amafoto. Kuba kandi raporo y'abaganga yo kuwa 16 z'ukwa 11 2024 yemeza ko abantu bavuzwe haruguru bapfuye bazize ibikomere by'amasasu, kuba ari abatangabuhamya banyuranye basobanuwe mu bika bibanziriza ibi, bemeza ko bumvise amasasu araswa, nyuma baza gusanga abantu 5 bavugwa bishwe, bikanemezwa na Civile Ngabonziza Jonas mu nyandiko mvugo ye yo kuwa 13 z'ukwa 11 mwaka 2024 wakoraga mu kabari kiciwemo abantu, akarokorwa nuko yihishe muri kontwari, bityo ko ibyabaye yabibonaga. Urukiko rusanga ibikorwa Sergeant Minani Gervais yakoze bigize icyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake, kandi akaba yarabikoze abishaka kandi abigambiriye. Kuba avuga ko icyamuteye gukora icyaha cy'ubwicanyi ari uko yakubiswe na Nkundamahoro Jean d'Amour, ariko akavaho yakubitiwe akajya iwabo, akajya kwiba imbunda mu kigo, akagaruka aho avuga ko yakubitiwe, bigaragaza bidashidikanywaho ko ari umugambi wo kwihorera yari yateguye. Kuba kandi yarishe abantu 5 abarashe bigize ubugome bw'indengakamere ku cyaha cy'ubwicanyi, akaba nta mpamvu nyoroshya agomba guhabwa. Ku byerekeye gukoresha intwaro bidaturutse nta tegeko ry'umukuru, ingingo ya 318 iteganya ko umusirikare wese ukoresha intwaro atabitegetswe n'umukuru abakoze icyaha, yabihamijwe n'urukiko, hanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze umwaka umwe. Kuba rero Sergeant Minani Gervais yemera ko ari we warashe akica Sekambabaye Ezra Civile Sindayigaya Stephanie Civile Muhabonimana Jonas Civile Habumugisha Onesphore Civile Bene Mugabo Denis akoresheje imbunda ya SMG nomero 3945 kandi nta tegeko yabiherewe. Kuba kandi itariki yakoreyeho icyaha mu ijoro ryo kwa 13 ukwezi kwa 11 mwaka 2024 bigaragara ko nta kazi yari ariho, kuko bigaragazwa n'uruhushya rw'ikiruhuko yari yahawe ruhera ku wa 12 z'ukwa 11 2024 rukageza ku wa 24 z'ukwa 11 2024. Kuba kandi hari ubuhamya bwa Captain Jonathan Yamuremye wamuyoboraga wemeza ko yari yamuhaye uruhushya, bityo ko nta kazi yari ariho. Urukiko rusanga ibikorwa yakoze kandi yemera bigize icyaha cyo kurasa nta tegeko ry'umukuru, akaba agomba kubihanirwa. Ku byerekeye kwangiza, kugurisha, kurigisa, kwiba, kuzimiza ku bushake igikoresho cya gisirikare, ingingo ya 319 y'itegeko rihana y'itegeko iteganya ibyaha n'ibihano muri rusange iteganya ko umusirikare wese wangiza, ugurisha, uzimiza ku bushake igikoresho cy'itumanaho rya gisirikare, urigisa, ugurisha cyangwa wiba intwaro, amasasu cyangwa ibindi bikoresho bya gisirikare abakoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 mu gihe cy'amahoro. Kuba Sergeant Minani Gervais ahakana icyaha cyo kwiba imbunda, akavuga ko imbunda yakoresheje arasa abantu atayibye ahubwo yariye asanzwe akoresha mu kazi, ariko nk'uko byagaragaye haruguru, guhera ku wa 12 z'ukwa 11 mwaka 2024 kugeza ku wa 24 z'ukwa 11 2024 yaragombaga kuba ari mu kiruhuko nta kazi yari ariho. Kuba yemera kandi ko imbunda yakoreshejwe yayibye aho imbunda zibikwa, ibi kandi akaba yarabyemeye mu nyandiko mvugo yakoreshejwe. Kuba yaribye amasasu mirongo 90 akajya kwiyicisha abaturage b'inzirakarengane, urukiko rusanga ibikorwa yakoze bigize icyaha cyo kwiba no kwangiza ibikoresho bya gisirikare, akaba agomba kubihanirwa. Ku byerekeye ibihano, urukiko rusanga ibyakozwe bigize impurirano mbonezamugambi, bityo uregwa akaba agomba guhanwa hashingiye ku biteganywa mu ngingo ya 61 y'itegeko iteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, ivuga ko habaho impurirane mbonezamugambi iyo igikorwa kimwe ubwacyo gikubiyemo ibyaha byinshi, ibikorwa bitandukanye bigize ubwabyo ibyaha bitandukanye,
bihujwe n'uko bigamije umugambi w'icyaha kimwe. Naho ingingo ya 62 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano gateganya ko umucamanza atanga igihano ntarengwa cyo hejuru giteganyirijwe icyaha kirusha ibindi gukomera. Kuburegwa asaba kugabanyirizwa bihano hashingiwe ko yemera icyaha ariko ibyo yakoze bikaba bigize icyaha cy'ubugome ndengakamere, aho yishe arashe abantu 5 kandi yabigambiriye, urukiko rusanga akwiye guhanwa hashingiwe ku buremere bw'icyaha yakoze. Icyemezo cy'urukiko rwemeye ko ikirego cy'ubushacyaha gifite ishingiro, rwemeje ko Sergeant Minani Gervais ahamwa n'ibyaha by'ubwicanyi buturutse ku bushake, gukoresha intwaro nta tegeko ry'umukuru, kwangiza no kwiba ku bushake ibikoresho bya gisirikare. Rukije ko Sergeant Minani Gervais atsinzwe, ruhanishije Sergeant Minani Gervais igifungo cya burundu, rumanishije kandi igihano cy'ingereka cyo kunyagwa amapeti ya gisirikare. Nuko rukijijwe kandi rusomeye mu ruhame none kuwa 9 z'ukwa 12 umwaka wa 2024. Inteko y'abacamanza iyobowe na Lieutenant Colonel Innocent Kayigire Perezida, abacamanza Major Raphael Rubare, umucamanza Captain Katere Godfrey, bafashwe n'umwanditsi Sergeant Major Bizande Manyusi.